meditation. I think it's kind of normal already to Māori whānau. We do karakia, we do karanga, we do kapahaka, and these are all like practices for wairua. Tēnā tātou katoa, ko Te Aorangi ko whai pene tito morini tōku ingoa. He uri tēnei no Ngāti Haua, no Ngāti Tamatera, no Ngāpu Nui tonu anō hoki, I kuraina ahau ki te kura kaupapa Māori o Hoani Waitisi. I tēnei mahi, ka ātahono atu tātou, ki o tātou tairongo e rima, tuatahi. Aroa kia rima ngā mea e ki tēnei o whatu. Arā, ko papatu ānuku tērā, ko rangi nui tērā, ko ngā tai me ngā āhuatanga katoa o tāne māhuta e karapoti nei a tātou. Whakaarohia pēnā rānei, i ki te ienei āhuatanga, i mua i tēnei mahi, hākina, hāputa, tuarua, aroa kia whā ngā mea, e rongo nei o taringa. Kapi mai o karu, kia māmāke tō aro atu. Tīmata ki ngā mea e pātata ana, ki tō tātou hā. Tērā pea ko tō puku e ngunguru ana. Āta toro atu o taringa, ki ngā mea kei tawhiti. Ko ngā hau o tāwhiri mātea, ngā ngaru o te moana, ngā manu e tī ori ori ana. Tērā pea ko ngā tamariki e tākaro ana. Kaua e whakawā i ēnei, kei reira noiho hei kitenga mō tātou. Tua toru, aroa kia toru ngā mea e pānei, e rongo nei tō tinana. Ko ngā hihi o tamanui te rā. Ngā kākahu e pānei tō tinana. Te wāhi e tau nei o ringaringa. Ko te papa e noho nei tātou. Kia tino hono atu ki ēnei o ngā tairongo. Tua whā. Aroa kia rua ngā kakara e rongo nei tō ihu. Ko ngā kakara o te whenua, o ngā rākau, o ngā tupu, o te moana, kei te āhua o te taiao e noho nei koe. Tērā pea ko te kakara o ngā kai e tinu ana. Hākina, hāputa. Pōhiri mai ēnei kakara katoa. Hei whakakapinga, aroa kia kotahi te mea e tāwera nei tō waha. Pēnā rānei e kai ana kei te pai noiho tērā.
pērā pea ko ngā hau o tāwhiri mātea e pā ana ki tō waha. Hā kina, hā puta, i te wae rite ana, hua kina mai ngā whatu, hoki mai ki tō tātou taiao. We're at Piha. I was born and bred here and spent a lot of time here growing up as a kid. I grew up with heaps of whānau. A lot of the kids who didn't live in Auckland would come up from the Waikato and spend summer here, so it would be an experience for them just to be amongst their cousins up in Auckland. We counted 17 kids walking up our driveway from the beach. It was just a marae. I definitely think these tools can benefit all whānaus in so many ways. It's like te whare tapawhā, you have 4 sides of your whare, and if one pou breaks, that's your whole whare gone. And one pou is whānau. And I think it's important to implement these in whānau because there's a lot of benefits, definitely, and we've seen them in all the rangatahi. I think meditation has helped me in heaps of ways, mostly stress and anxiety. In the meditation, you're like, wow, I didn't actually realize, like, the birds, or, like, I didn't actually realize the wind, or, like, the clothes on my body. You don't realize the smallest things are there. And I guess it's helped me, like, you know, feel more connected to everything. That's the whole tuāpapa of mindfulness, of Māori Tau. It's all about wairua. Feeling the energies around you, listening. And adapting. Yeah. Breathing together with the taiao and with everyone around you. Makes me really grateful for the environment I grew up in and all the support I had. You're not alone and nothing lasts forever. E mata popore nei I a koe, e o hoa, e tō whānau, e o mātua tīpuna I roto I tēnei ao hurihuri.